Poštovani gledalci, pred vama je drugi deo emisije posvećen gostovanju i nastupu Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Vranja u prestonicu Makedonije, a povod je 65 godina postojanja ansambla narodnih pesama i igara Kočuracin iz Skoplja. Trenutno se nalazimo u koncertnoj dvorani Doma vojske u Skoplju. A сега членовите на Српско културно-информативен и просветен центар Вук Караджич од Кучевиште со Маријовска Тресеница, хорограф Добривој Манасири. Нашите пријатели од фолклорното студио Етно со Скопје ќе се представат во наредени минути со женската корографија Водаки.
членовите на фолклорната секција при Основното училиште Кузман Шапкарев. Со нивната популарна хореографија Јана Јана. Така тоа беше исто така прв настап на членовите на фолклорната секција при Основното училиште Кузман Шапкарев од населба Драчево и благодарност до сите родители што децата ги носат сега овој месец во Основното училиште Рајко Жизифов. Благодарност уште еднаш од мене како нивни раководител, а сега повторно сретба со нашите гости од Србија со хореографијата Врањско поле.
представя младите членови на Клуб Младост од Врање, нашите вечерашни гости. Благодарам за убавите носи, за убавите игри што ни ги долови од соседна Србија. А сега повторна средба со децата од детското фолклорно студио Кочараци на Петровец со спев на Осоговско-Малешевска фолклорна песна. Обично велат нешто што е најдобро го чуваме за крај. Игри и песни од Лесковац, Клуб Младост Врање, Србија.
ansambl Mladost Vranje. Da bi pozdravim i djecata od Špevac i od Listovac, koja su isto tako članovi na Kult Mladost. Inače, što jedna informacija, ja s ovoj ansambl sоработвам една година и ова година во Бодрум, во Турција, на фестивалот на детето, освоивме голема награда, второ место, во конкуренција на околу 20 ансамбли, повеќе држави од Европа и од Азија, а во август месец гостува во Охрид, каде што на фестивалот Охридско сонце зема прва награда од стручното жури. Значи, квалитетен ансамбл, под раководство на Ана Стојковиќ, хореограф, и директор Предраг Пеđa Стојковиќ, а јас сум Вигни соработник. Ви благодарам за топлите аплаузи, за вниманието на нашите домакини. Утре да им посакаме убаво време, ќе одат на прошетка на водно на Милениумски крст. На домакините уште еднаш благодарност, а сега сте поканети сите млади во ансамблот Кочараци на едно другарување за да се зближат што подобро нашите деца. Уште еднаш честитки до нашите гости за квалитетот. Вам, драги пријатели, почитувани родители, до следната средба, до идење. Ова дружење на децата е прекрасно. После изминат период, да речеме, јас паметам кога јас сум се дружела, помина долго време. Сега ова преубаво нешто што се повторува, останува трајно во сеќавање за сите деца, а и за родителите. И една убава порака за другарството. Јас сум Радослав Каручевиќ, отац Елена Каручевиќ исто. Ово дружење деце, како ви гледате? Je li ovo dobro? Kako da nije dobro, to me podsjeća od stari vremena, kako smo mi radili, tako nastavljaju i deca. Nešto najbolje što postoji. Družba dece, da se vole, da se druže. Ovo je prekrasno, prekrasno. Ubavo je da se družat dецата i neka proloži samo tako. I vaša deca da dođu kod nas? Da, može, da, sigurno, sigurno. Naprijed naš, čao. Čao. Naprijed te snima. Organizator nam je obezbedio autobus kako bismo što bolje razgledali Skoplje. Bilo ti je lepo, bilo. Lepo je. Šumovite padine Vodna iznad Skoplja, najomiljenijeg izletišta Skopljanaca, sa vrhom na kojem dominira Milenijumski krst, odmah su nam postale primamljive. Odlučili smo da do vrha Vodna putujemo žičarom jer je karta za goste iz Srbije bila upola cene.
Evo, žičarom putujemo. Kakav je ovo osjećaj sad ovdje? Osjećaj je fenomenalan. Društvo dobro? Jeste, super. A pogled? Pogled je Ali da je bilo sunčano još bolje. Jeste. Malo je maglovito, ali ipak vidi se. Ali nema veze. Filip Nikolovski, zvani Cristiano Ronaldo. Filipe, evo, ovom žičarom se penjemo. Šta možeš da kažeš za ovu decu, članovi kulturno-umjetničkog društva iz Vranja? Kakvi su to prijatelji? Oni su fenomenalni. Najbolji. Najbolji, kao što može se reći. Može da se priča. Druženje je bilo dobro? Druženje je bilo super. Mi smo najbolji. Tu kao žičaru da ti je strah da pogledneš dole. I to, da ne otvorimo vrata pa da vidiš. Ali ove vrtoglavice mnogo vi sad to pogledajte do dole. Što ne vidite? I ovama sporo ide. Nemoj da zapne. Ne daj Bože ovo da staje sad te uzmijeli. Peški, mnogo, gledaj koliko peški ljudi ide. Ja sam Milena Mladenović, prvi put se vozim žičarom. Ali malo je strašno i... Ali nema veze. Nema veze. Joj, vidi. Jednu sliku da napravimo u žičaru kako se vozimo. Može. Može da se slika. Na gore ne, na dole, Lala. Snimiti ideje dole. Na dole je opasno. Može neko Uzimaj. Kako je bilo? Kako je bilo? Super je bilo. Super je bilo. Kako je bilo, deco? Odlično. Za sve strance koji posećuju makedonsku prestonicu, pomenuti krst na vrhu Vodna, visok 78 metara, smatra se jednim od najvećih u svetu i od kada je izgrađen na prelazu između dva milenijuma, već je nezaobilazna destinacija. Dobro bilo? Ajde da ti kupim. I kako se osjećaš ovdje? Super. Ova visina, ima li malo vrtoglavicu od ovu visinu? A strah? Ne. U utrobi krsta montiran je lift za panoramsko razgledanje Skoplja.
Došli smo u Makedoniju, stvarno je divno, vozili smo za žičarom. Kad pogledamo isto kao da padamo. Uopšte doživljaj u Skoplju, kakav je u Makedoniji? Mnogo lepo. Kakvi su ljudi? Gostoprimljivi? Da, gostoprimljivi su, lepo su nas primili, mnogo su dobri. I vraćamo se u Srbiju sa jednim velikim iskustvom? Da. Sa ogromnim doživljajem koji nikad ne može da se zaboravi? Ne može da se zaboravi ovo. Sa predivnim uspomenama? Da. Imali smo jedan izuzetno dobar nastup gde smo dali sve od? Od sebe smo sve dali. Bravo. Oj. Ali gatno razgozati. Djepek. Dobri ste? Super. Ćao. Ne brzaj. Molim, ajde skiri Stefan, molim. Kako nije završi? Da možemo još jedan krug svi. Ja se zovem Jelena Pomković. Ovaj doživljaj, kakav je ovo druženje, ovo prijateljstvo? Ovo je prelepo druženje, odlično. Upoznali smo prijatelje sa Srbije, sa Vranja. Oni su mnogo dobri i druželjubivi isto. Kako je bilo? Odlično. Mislim, opet je bilo strašno, ali mnogo išlo brzo. Da. Ne znam ni ja. Kako je bilo? Kakvi su utisci? Super.
Sam teta Maja. Lepo smo se proveli. A ti, Jana? Ti, Jana, bilo ti je lepo? Ne damo vam, Janu, ne damo vam. Šaljemo vam pozdrav, puno pozdrav iz Skoplja. Prezadovoljni s onim što smo vidjeli, pojurili smo na ručak u jednom od luksuznih restorana. Organizator se jednostavno trudi da nam sve udovolji. Šefer. Ama gdje se žopri? Okej, sve. Te dobiješ i posto? Pa neću se palce na sve. Ćemo da vidimo kude sve išli. Živjeli! Niko! U prestonicu Makedonije proveli smo 3 nezaboravna dana. Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Vranja i ansambl Kočoracin iz Skoplja su postali još veći prijatelji. Za ovako lep provod i druženje zaslužni su Rozita Manasijevik, Toni Bogdanovski i Dobrivoje Manasijevik. Poštovani gledalci, to bi bilo sve i hvala vam što ste bili sa nama. Iz Republike Makedonije za Radio televiziju Vranje, Dragan Trajković. Ovo je najsilnija poraka.